nar mala kenyam kanas dial content baro ni bakalen gwasame na me bana kwena bala breaking news andana hitore doaran kadoma payam kanasir kanawulang bana right ka tin bet in kon chitwok ngum shoda lat tiang ki ngum twore wishin winami bana jilinga je report baran update ka jen mandar ngai kona shit ke wul shal ka je $1 of course kon ngaji no jen che benene ka nasir alude jogonden shi re ko mo chatwo bana mandan le rodo bana jelinkel ka je report men kenyam en wale chanka bangwan ka pai waro ronkin dangro jan dangro de dich report en kontimbe tin ban lingwas me no gati badge shirim ngai kono doran tere ring ni ganwari shankanwari jek ai kon dial mishit kana mon tangos ni la konwari ka de la ro ko konte kari ko all these issues ka kon la ka support first before kan talk ramadan ngai kono no bukon me kere la shun kon kel geja then after that bukon kulo ya shimedan cha talk mishran mi jek shela redan den la gor jeno de kon dial tekangech no toge di karama mo ngum mishalat kenyam she kon dial ngaje no je kob doror sheben ka nasir karo ante chalat jenen no kamal ke jen gor jeno binad bikan mal bikan no chetene ngwana te ka social media tin no kamanda le de social ne kon met ke kirmi yadit kana tan wor kontila nasir community of course Nathan Wanba lokana and ngumbe ga jaka nasir on medan che ben kador shal ka me ulang and then shado ma shaje buk karenyal pai gan wor pai kan kador shal ka me gala shal right now right kon ni tiang ko war yala do shi korea to ngoglal yak militia la dini jane no wa chi ga chop dor shal ka me aido ma payam ko lang kanti ka jom inshallah wa chikan wari kan ka to kami dwai kan kama ki mal de ko laro no shi kor shetwo no ka jodan inshallah na me be jamas men be ge jene shengi me ke nin dang roto paiwo ji kon right ka kuje $1 de $1 sheben kana sar shi right ka jinasara no de yen ben da wuch tel inshallah kor jogo nada no tame che malche bene mal cha ton tok che tok dora within lo de jogo me en je $1 tiang ko wer shi kane de ti shal ke jang tin ta ka border dung ulang kana jen dor shal ko mo I do ko la balit la comment jan mi chala ngok lwal yak ken tin kontin la militia ne ken charin mobilize charin realika kel KSS PDF ko kwal sport lar ge bon wo ken jel kan ka pin ka shoken alo support in renial ai kon dia la to renial dio je katen bokona dio renial ka diok ko renial ka diok bokan dorana wo ka lonwer areas gwadame bokan gwadame ka jikanye riasa lo chet gwadangro la karin kularit bram be gwad mi che boke na gona banyo tordo de na mon medan mi che boka doma ka tugde and then cho bok ka dorjal ka ma yot ka cho nyoko bok bona ka piere kan gwad yala to kan gwad kon jala kon were ko ga terrorize Antem shinwar kana familiar ka ganware tin kontin boska tin te kelke kim yadit koreat and use kan ka shikariat leadership shirame momela mela kwar manan de kalat yana lar no la roi ne dong ma jay mo ke yo kan yo bura ja todo ko bigore no de community de lok Jacob dollar ci kon yalla ngaje no sheben doro mo sheben ka nasir no maybe gonna have a babelungu right ka share message jaga message mitedi right okay and message mo ci kon dial a link
ano ko nuare ko ka threaten ano ram mo motion ka kuma spela yo ba je book kuma de as long as a queer be power be je use be nuare be kanak so you kon di alanen mission mo right we all have heard that ka chana video ba chan je ku ano bu queer nuare ana ba jalar nuare ana ba for peace. I'm here for peace and all I need is peace. Peace and dear peace ni. Muwak mamak neku on your watch guji kwa na nuer kwa la onak. Kaji nani maybe charge lor ket kedi tangwan long you know nuere jolga Jacob dollar berkamal kanas kuara mudungwa dien gujano ridiculous anamo yakaji ka wi kam nagane ko. So to me personally I can say nwere kan kon la duaro la ku koran support just ko chamu ko kon kwer bo kon nang na kwer mi kon loge does not have pass as a new community ki no society tele kwer mi dear you know ka ta dan len ngor din gaje de jogo no na mugorano be kwer be jeli akon leta ka kora latte ba ka nen within the community yo mi chele to cha kala yo changle le kainial you know bila per shit kedit de teriek badeno bu kon ran bu kon aliak changalan misha nen keje just ko cha kwanye kwer wi gunyo be unite gor miet keje ramamo so tele mugwa mi belet ka kon. So michit kana me ngoglual yak militia ta dana me kan were je kaduma payam ko lang county a very serious na me kan were dial ko ngai kon dial content chorial lot na la charian you know michoro la guyen biya to dun mo kariet no right now kon toni kwa kon target dwaran ngum ban len okay bana ngulel ka bana wu ka do bindien michi kon dia ro ngaje no den chong ke den rare aleka de kon chong karam mamuko kon la de jeki na gat kon la gore unity first of all benaro dien mat gwakel goring mishena me shebe we woni amanono la dia la ka po chong for once especially welcoming leaders to dongchi community gonna support just ko charanun kwan be chu benyal again one of the wrong thing ka kon were no brand ba chungo ko da man ko chaje kam kwer just kwer ndana kwan gaje ko be chim ne ganen ko ken baga benak bene ko ken baga benak chirme chi dollar la no ine content ka tela jinasir anon mu yen kang makana yen jako be nyur among you kel ko kun bene ye boka bene enak nyok yokana sano cut ties with SPLIO ke wojero dun chwaje gore be amar ke kuma SPLIO ke ramu mo kang makana weje nyor anon bramo bene deal keje. When you look at this, they can go take correcting one carton, correct to correcting content no guanter. Ka guanter de caption de guanter la ja cap chong gwa da na chinat no she can rodi realika ke she ke chong kel. Tell guanter me dong de control ke jano charge ler men jega daran lede la bom na rudien kor gwantar mo charge alwan ka kami waikeja. So right now right corner chireng mishina mo talk tiang kadoma chingoglu al yak chikan wore kan kamak right now ke report dan chiben wa chere me nek pin ko ne te mo te dong te toika tengen jo dong wi kan no chi governor ne che we ka wulang we ko lang nyok we ka nasser so people were sleeping ngai kano chamal ko ben ko shi governor shi beneka so lude jok immediately tiang gen chanen we mean that who to blame right now ka gen report me atendo cha na cha ka nak nga ba blame rama ba blame gen Jacob dollar whatever happened innocent people didn't call him ba ju ke ba mu ka bot ke bites nien are kurame babajalong ko mekana yadun realika yene to
by bamaka wer no ba kwakun ba mai kan dial so gwante la damage mi di la janong so mngi report da ne chanong ne te kon ni test ne kujimi dien ngaje no ne to bukan ko biken teram bukan pala gada mu doang teram bukan pala so nga chicken gajek kai ken kwa support da kirmi yadi ka titul michal ke chol ton balok so kon wer gor kon gech so gor kon gwech ne go apain ko bi kon gujano ne ti tele ka palika cha kon bi palika whatever me de kon pele chi kon blat so bi kon jojo puch ka ta danan len ngwaru den ka ja de ko ran ti jano what is the way forward can our community right now kon wer community actually wer community lora bang ba chol wer community when chika rodian mat kel ka gat ken dial medan ci kon ngaje cha kon no we shall come juba like 2013 we seen it and ko kon it mo sha mo karik mi cha kon mo karik ba da la listen ka kon and okay mi cha na riar ka duob ci ko riar ka jama da la to ko gwasiniam ba kon lo gor ne re dor kon wa kon nak dio jena me che chong jo na me der we kaya ka me tiang e ci tok tiang dor shal ko modoma bana full report ban je ke yaw gwada dana chipen